Naslednja postaja je Fauna Park. Da vidimo, če bomo videli krokodile. Prihajamo v park, evo, poslušajte petje, vran, papig. Kar nezemeljski je ta pogled skozi evkaliptuse proti morju. Kakšna lepa bela papiga. No ja, se ste pridno. Gledajte, bom posnel enkrat za vsak slučaj. Veš ti tam notri? Ker je vhod tukaj. Vhod je tukaj, prvo te morajo pokazati. Vse ste lepe, no. Kakšne okice, ko narisane. Pa kakšne nogice, kakšne lepe nogice imate. Tako, pogled, pa kaj se tako pucaš? Kaj se tako pucaš? Ježeš Marija. Ježeš, da boš vse perje pobrala. Ja, živja. Pa je zginil. Nekaj je skočilo, se tudi jaz ustrašil. Ja, kaj sem te pa lepo dobil, kako si se mi lepo postavil. Ti miše, ki se skrivate tukaj. Nič ne rečeš, si prepameten. Pa ti, gospodična, to je avstralski emo, posebna ptica teh krajev. Gvinejski prašiček. Kako lep dingo, ja, ko na razstavi je. No, ta pa počiva v senci, v štoru. Lep dingo, miren. Si se zamislil, nekaj si se zamislil. Kje je moja divjina? Se greje lepo. En vombat je tle noter skrit, lej, pa si greje pišuko v štoru, v senci. O, vombat, hvala, da si se pokazal, hvala. Bo prišel k nama po hrano. Lep si. Ta je res debel. Ko veričke zgleda pri glavici. Se ni čudno, da ga imajo radi. Seveda. Glej, kako ljubko je, kako lepo. Plodavček je, ne? Ljubika. Glej, kako se ono preteguje ta. Ta se je pa še bolj pretegnil. Dal vse 4 od sebe na soncu. Nohte imaš pa hude, ti vombat. Seveda, da pleza na drevo.
prežvekovalec, sesalec, vrečar. Ne bo prišel. Krokodile. No, pa po Vombotovi dlaki še za sprostitev rožica. Kaj pa je ta štortle? Aha, zdaj se pa vidi obročke. Obročke od ene hude živali. Aligator. Vsi aligatorji se malo na smeh držijo. Ima kar ljubko zabavje. Gologranc ne bi rabo tle nič popravljati. Ta rep je pa od enega drugega. Keruba. Imenuje se pa Lace Monitor. Imaš krempeljčke, imaš? Ko predpotopna pošast. Avstralija ima res živali. Zanimive. Nasvidenje. To je pa tisti vombat, ki se tako preteguje z te strani. Par metrov od njega je bil pa tisti aligator in to. Res lep živalski vrt. Celo krdelo teh papic. Nekaj so dobile za jest. Prav čuje se, kako trejo te koruze. Ma polno sodelavk. Vse si z nogami pomagajo. Pa lepe ptičke. Kdo se je pa tako našopiral? Gospod Pav. Osvaja. Brni se k meni. Pa je nehal osvajati. To gospodično. Pri počitku smo zmotili še enega vombatka, to je pa južni, nosati vombatek. So pa precej lene živali. Leži ko mrtev popoldansko spanje. Emu. Klok je, ko prihaja k tebi. Kaj praviš? V naravnem okolju, emu v naravnem okolju. Kaj pa tam razbija? Sigurno kakšen jelen. Ližeš ti mene. Breda je malo slana in je tale žival rabi sol. Ta jelenček. Mladi jelenček, zlato mikeno. Si me zavohal? Ta mladička zgledajo. Lej, kaj lep štrli ven. Evo mladiček štrli ven iz trebuščka mamice. Tega kengurujčka, svoje vrste. Miš vrečarka, kam pa me je pogledala. Cek, miška vrečarka. So taki mali kengurujčki. Cek pa je šel. No, še malo te moram tebe slikati, ker si tako lep. Drgne se, rad bi šel iz divjine ven. Evo ga. To je pa, kaj je to, jastreb, kragulj, neke vrste orel. Vzleti ptiček. Ne morem da slikati. Tle pa je en toko od krokodila. Evo, za ne 3 ljudi dolžine. Moraš iti bolj daleč. To pa je živalca. Zdaj ga bomo pa
od teh zobčkov njegovih slikali. To bo hrusta. Lej, je zob. Viš tam da sredi, tle gor pa diha. Tam gor pa diha. Gledajte, kočem nazaj. Na svoj plen. Lej, kako gleda. Pozorno na svoj plen. To je prava veličastna zverina teh krajev. Kralj. In tako malo na smeh se držijo. Pa drugi del tega krokodila ga treba prav v nadaljevanju poslikati. Lej, kakšno ima na hrbtu. Dragoceno kožo za torbico. To je pa njegov konc, ko bi rekla Sonja. Ne? Ja. Sem čutila njegov konc. Zdaj počiva. Počiva tona mesa v tihoti. Največji kušča. Ta se pa nam je res pustil lepo poslikati, a? Ja. Hvala lepa. Hvala, kako dal Dandi. Slovenci te pozdravljajo. In zdaj te obdržimo na klobuku. Res lep je ta živalski vrt. Potke čez močvirje, pravo jezero in za zavetiščem za krokodila. Zdaj pa že letimo. No tako, v kakšnem živite? To so krokodilovi rajski kanali, ne? Ja, kjer se hladi. Tukaj. Aha, viš, v tem okolju smo ga posteli. In da se vidi, da smo v tropih, ker so palme in Palme evkaliptusi. in en velik evkaliptus lep. In ptičev, to je prava džungla, tako je v resnici. Ja, koža. Kaj zdaj vidimo? Kaj so to kače? Niso kače. Aha, Čisto posebno. to je rastlina, ki jo poznamo tudi od doma. Samo veliko bolj bujne narastijo. Pa lepi parket. Še podpis za spomin. Breda in Milan Vas Here. Zdaj napiši, da je bilo very lepo. No, s tem smo končali ogled tega lepega parka na lepem čudovitem Hamilton Islandu. To so sanjske lokacije na tem otoku. No, ogled parka je končan. In zdaj nas čaka ta klanec in potem spust. Breda je napihala se do vrha palmovega gaja po strmi cesti. Evo, turisti uživajo na vse načine. To je kakšen? Čisto počasi gre ladja in balon lepo zajema zrak in gre naprej. Majhen otoček z 2 drevesi pred plažo. Ni krasno. Lahko greš v tistega oripca dol, pa malo. Vse je Bredi lepo, smo naredili še eno. In zakaj gledaš proti Antarktiki? Zato, ker je daleč in je ne bom nikoli videla. Res? Ja. Kaj nismo rekli nikoli, ne reči nikoli. Ja, res nikoli ne reci nikoli. Morda kdaj. Evo, to je zlata zmagovalka na enem Rolls Royceu. Še nisem videl zlate.
Kakšen lep, prav kraljevski katamaran. Razbijač valov. Nekaj posnetkov zdaj pa za Gregorja. Plavajoča črpalka. Viš, tle se lahko ladje čisto enostavno privežejo. No, viš, to je pa mašinerija za plavajoči dok na otoku Hamilton. Tle napolnijo v te rezervarje, napolnijo zrak in je ladja zunaj, da se ne nabira šmrkelj na njej. Vidiš, in tle prav ta pisom, da grejo gor. Kako plava lepo. Pa še pogled iz plavajočih pomolov proti otoku. Pomoli so pa tako narejeni, da te betonske klade plujejo ob pilotih gor in dol. Gor in dol. To je pa jahta, koliko je rekel Sandro? Za 30 milijonov mark ali 100 milijonov mark. A nam je bolj všeč ta klasika. Pa še dobra muzika je na njej. Nekaj podobnega temu nas bo odpeljalo, ne? To je pa čisto z druge strani, viš, ko smo čisto okoli in okoli smo prišli. Hamilton Island ima svojo tablico. Svet na svojem lastnem otoku. As we arrive there, we'll make a brief stop to disembark and embark passengers back on the way for Club Crocodile Long Island Resort, arriving over there at around 5:30. Med brati. Se prava za čez ocean. Mož je zašibal kot 100 hudičev, 40 na uro plujejo te zadeve. Krila so nam dali. Ja, tam je pa letališče. Evo ptička! Ptiček je tle. Hočeš ptička? Hvala za predstavo. Blizu obale plujemo tega otoka. Prijazno pristanišče. Zdaj spuščamo brzino. Postane iste kone, ki jebajo mene in se samo zaslužil tega. Kdo se tako lepo drži za rokce? Ja, le, ko se držita za rokce, poglej. Bond! Zaljublječka. Raj. Ja, zdaj smo ga našli. Bi rad se naredil, je ko bubica bi rad vidi zdaj le. Plovamo v sončni zahod. In zdaj ga bomo mogoče dohiteli. In spet zahaja.
O, to je fina predstava. O, naši otroci so se skrčali. Grejo, dobrodošli v Krokodil klub na otoku Long Island. Vstal je novi dan. Danes gremo v Blue Pearl Bay. Modri koralni zaliv. Modri zaliv ogrlice, perla. No, to je to naš lepi bazenček. Naše sobe so pa tle gor. Na balkončku. Prej, da bi rekla, zanimiv pritok vode v bazen. Po celi taki kaskadi preteče pod enim takim mostičkom. Naš tihotni zaliv nas pričakuje novim aventuram naproti. Gremo pa naprej. To je pa glavna steza za iz našega hotela do 400 metrov oddaljenega mesta. Jaz ti grem čakat na Able Point. Ob poti me pa taka lepa rožica pozdravlja. Se nisem mogel upreti. Evo, kako imajo razvod vodovoda narejen. Sredi mesta. Kar na eni fasadi. In pol gre po hišah. Se vidi, da ni zim. No, zdaj sem sredi mesta. To je tako mestece, ki je taka ulica s temi nizkimi hišami, dolga par 100 metrov. In to je vse. Sam turizem. In ljudje se že počasi zbirajo za odhode. Drugače je pa tle vse, drugače je pa zvečer. Polno življenja, mladi so zunaj, zabava, nočni lokal, delajo. No, če hoče pa to bujno rastlinje rast, ki ga vidimo na vsaki sliki, treba pa zalivati. Vsak večer, no tale slučajno zaliva zjutraj. Vse šumi. No, kadar je pa obala predivja, pa naredijo tako leseno stezo. Pa nas dela lepše iz Fiese do Pirana. No, tam zadaj je pa Able Point. Na tej točki je pa lepa marina. Iz nje bomo odpluli. Ukrcavanje na našo ladjo sledi. Moramo biti bosi, ladja čisto čista. In v teh škatlah so čevlji tle zraven. Pa gremo ven. Po marini, s katamaranom malim. Where is that? Where do you do that? We are going to Dalmatians island. It's Cornate and it's Adriatic Sea. Oh, okay. Yep. South Adriatic. Lots of islands out there. Lot of Islands. yes. Yeah. It's To je naša skupina. Zdaj nam že reševanje kažejo. Checking for... Okay. We'll wait for these guys, huh? Na južni polobli to pomeni crkavanje lune. Ne, ta D ne pomeni debelenje, crkavanje. Zdaj gremo pa tudi z jadri lepo proti našemu Hajman otoku, čudovitemu otoku za izkušnje s potapljanjem. Bomo probali, naši sesončka je tam spredaj.
Počasi se bližamo. Dunja in Breda imata pa vedno neskončne razprave. Nikoli se ne ustavita. Dobro ste se našli. Couldn't hear exactly what he's saying, but you can sort of get the story. He's basically saying, look, mate, you know, these blokes down here, this is not going to let you leave. Vedno proti severu plujemo, vedno proti severu, proti soncu. To je naš kalmar. Dele smo že od obale. Ima zanimivo ime, Illusion. To bo res iluzija doživetja. Imamo instrukcije za potapljanje z plinsko bombolo. A demand regulator. This only gives you air on demand. Just like a snorkel. Snorkel, it's got soft silicone mouthpiece. On the inside there's two tabs. Evo, pa smo pri našem otoku, čisto blizu te lagune. Hayman Island is here. Evo, zdaj pa brez jader naprej. Imamo tudi rešilni čovn zadaj. Našega manekena. Sonar 5. Number 5. Odlično, sedi odlično. Breda je prinesla korale, zdaj je pa žal, ki mora veteti. A ni moraš spizditi nobene? Tole bi, to. Pa zakaj si mu skrila bi jo not? V joške bi dala date. Nežna glasba, našnorkali smo se in naplavali in potapljali. Imamo pa direktno smer, bum v ta otok. A, že zavija počasi, dobro, rešeni smo. Kakšne skale, lep otok. Zapuščamo Hayman otok. Tlele je proti White Sunday otoku, ki ima na vzhodni strani najlepšo belo peščeno plažo na svetu. Ima 98% belega peska. Tako bela ni nikjer na svetu. Hey boss, look me. Okay boss. Look me bossica. Si stisnuli gumb zoža. Ti si najboljša. Če ne bi bilo Brede, bi se zaljubil v tebe. Si stisnil gumb zoža. In jaz sem ta druga najboljša. Pred nami je čudovita plaža. En tak velik, dolg izrastek od enega otoka. In to so ko metuljčki na cvetju, so tukaj nabrane lepe jahte. Take bolj moderne, pa katamarani, pa klasične lesene. Evo, tak dolg jeziček, bež svetega peska, daleč v morje. Malo se cingla, ker se ladja cingla. Ja. Tista psihologija
daš prav, ne bom več nič rekel. Ja, no vidiš, koliko ti je da prav, a te tudi ne? Evo, ekipa Iložona. Ti trije nas mantrajo danes. Zanimivo, lej, o, Breda, pa naši trije iluzionisti zadaj. Poglej, poglej. To samo v filmih se vidi take posnetke. To je film. Snemalec glavni. In režiser. Spodne koto, tam spode bodi, levo spode. Lega. Ja, res je. O, kaj vidimo? Breda uživa, kot piška v loju. Je lepo. Zdaj smo se samo kecali. Kak? Kecali. Da ne bo frustriran. Malo poglej otoke. Zdaj je Dunja čisto na premcu. Ko una morska sirena, ja, ki je za srečo ladje. Sam se ni od Titanika. Kaj da? Ni od Titanika. Mi bomo srečno prispeli. Grem še jaz na to sireno. Zdaj pa to nova sirena. Čist naprej se moš nagan. Veš kako? Preveč naprej, ko se že barka nagiba. No daj Breda malo naprej. Čisto tako. Tu naprej? Tam se primi. Tam se zdrsne. Ma ne bo ti dale. Imam tole, veš? Aparat, Ja, aparata bi bilo škoda, ampak ti pusti aparat gor in padi dol ti. Čakaj, da jaz za tebe klikam. Ljuba uživa. Na teh čereh je pa opozorilni svetilnik pomemben. Aligator v skoku. Sandro, Vidiš, Ljuba? Potnike po svijetu. Še se nam čuti, da uživamo. zelo dragi. Se nam vidi na obrazih? To ste vam vidi, lepi ste, ko ste hudičev. Zdaj pa je nekaj programska zadeva. Živjo Milan. Milančko. Nebeška modrina. Ja. Gore in dole. Na štopu. Gdje si ti meni, Cerovac? Gospodin. Gospodin. Le premrzla voda. Daj, poglej me malo. Nisem jaz to vprašal. Ti si vprašal. Jaz sem še tebe. Dunja. Ja, to je res užitek. Užitek. Iz morja, iz ladje skače v morje. Ne, Breda ne sme. Je premrzla? To si pa ne, veš. Čakaj, ko bo dobil brzino, veš. A je rekla, da bi šla. Ja, jaz bi šla. Kaj je prehudo? Ja. Vse pokaže. Kamera vse pokaže, vso veselje sredi morja.
čudovitega, čistega. Give us some gas, right? One more to go in. Milan uživa. One more to go in. One more to go? No, še malo, še malo. Še malo tuša. Kaj dobro, Milan uživa se. Kopa se v morju. In še tušira. Bravo. Take it Odlično. up 500 mark. Dobro ima je to zarežirano. Dobro zarežirano. Zdaj pa je pospešil. Zdaj bo steklo Milano kopalke. Milan, hlače ti bo sleklo. Si gotov? Gotov si. Zaveži si kopalčice. Odlično. Uživajo ko žabe v vodi. Ali muhe nad reko. Mi snemalci pa moramo samo gledati. Bravo! Bravo! Super, Milan! Faster! 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 In tako še imamo bi lepo. Tihi ocean podale. Oračen je lepo. To je jadrnica na nož. Sandro se je najdel s posadko. Posadka ga kliče The Boss. Zdaj ga bomo tudi mi tako. To so dobri fantje. Kar hitro se bližamo pristanu. Konec današnjega potovanja. Ja. Se bližamo, no? Ja. Kjero je že to, vedno pozabim? Whit Sunday, mestece oziroma Early Beach, ne? Early Beach. Beach pomeni nekaj drugega, beach pa nekaj drugega. Je pa obala. Early Beach. Tam nekje na levo je naš hotelček. Evo ga. Nas boš varno pripeljala, kapitanka. Seveda, dragi Milo. In kam nas voziš? Early Beach. Pa kje je to? V Avstraliji. Pokaži. Vzhodni del Avstralije. Pa kje točno? Proti Cairnsu. Vse ga vidiš tam pred sabo. Early Beach je pa tam bolj. Evo ga, Early Beach. To je. Early Beach. Še bližje. Še 3 minute smo tam. Ti bo dražal. To je prav prava ribiška barka. Še 3. posnetek, dosti bo. Je res? Lepo turistično naselje. Pa? Barka. Tam barka pa. Evo ga. Pa mi eden prihaja kvariti posnetek. A pa Dunja mi ga olepša. Kako je, boss? Je prava smer? Zdaj te oklical, boss. Evo, bruška na alumini. Malo drugačna, ne? Zanimiva barka, to viš, take še nismo videli. Pa zanimiva marina. Sandro je rekel, da je pošparal pač farbanje in dejansko je res. Lepo smo prišli, ne? Evo, domače pristanišče je rekel kapitan, domača pica, ni ga.
tako pizzerijo, ko vidiš, ne tako kamerče, celo svetlo. Ni kakšna oseka je zdaj le prišla. Sonce zahaja, mi pa pristajamo. Se bo ustavilo to. Motor je v rikverc. Evo, prispeli in dobili smo čevlje za nagrado. And we had a small handful of people that actually went and scuba dived for the first time, or maybe the first time in a while. And I have little certificates of recognition for you guys. So please all join me in welcoming, giving a nice warm round of applause to David. Amen. Congratulations, you guys. And if I can get this right, I know I'm probably going to mispronounce this. Sirovac? Evo Is ga. that right? Boss! Sandal. Sweet, buddy. There you go. Good on ya. And Ingrid. Suki, Suki. Let's give a big daddy game kiss with your right hand. Ready? 1, 2, 3. That is the daddy game kiss. Okay, Malcolm's going to be waiting at the top of the roundabout for everybody. The people who are staying at Colonial Palms will be taking first. But I'll walk you up there to the turnaround so you know where you are, and we'll do it. So you want to follow me, everybody, and say goodbye to Bobby. And... That's okay, as long as you guys got your shoes. Bye bye. Yeah, you're welcome. Lepo pristanišče. Evo, grmiček v cvetju. Tale banana je pa tista trikotna palma, ki ima tako lepo sformirane tele liste in to gnezdo prav ravno. Eukaliptus, deblo eukaliptusa. Kot da bi ga povarilo. Ja, oziroma tako malo na modro vleče. Ja. Oziroma zdaj v večerni svetlobi pa niti ne, pa že na druge barve. In zato se temu reče Blue Tree. Blue Wood. Blue Wood je gost, Blue Tree. To niso kamar. Breda stalno nekaj vidi, zdaj je najdla plodove akacije. In to je podobna kot naša akacija Julij Brisin. Ob spremljavi pevskega zbora. Ma lahko bi dali ti tiči malo mira, ja. Osamljeni ribič na Abel Pointu. Mi pa čakamo sončni zahodek. Ne, Ljuba? Tako je, dragi moj. Ko vsak dan skoraj. Ja. Odsev Žarko na lepi ladici. To je pa naš hotel v večerni razsvetljavi. Bon se povleče. Ja, tudi ta način imajo. Je lepo. Lepo povečerjati ob vodici, ker šumlja, curlja. Zapustili smo Early Beach in gremo proti Townsvillu, velikemu mestu. In to je taka črpalka, kakor v ameriških filmih. Baraka in je vse zraven nje. Evo, zdaj grem čez železnico, to te pravo, Sandro zgubil pivo. Aha.
Zadaj je pa una miniaturna železnica. Pa tudi ta je ožja kot običajna, kot naša. To je glavna. To je pa ta mejhna železnica. No in sladkorno peso vse skurijo in jo vozijo v teh vozičkih okoli, da ne vozijo perja. Glavna ranžirna postaja za sladkorne, tam eden voziček gre, tukaj pa cela kompozicija vozi sem proti nam. Imajo nekje tudi po 3 lokomotive skupaj vpete, da to peljejo. Velika dizelska lokomotiva. Da se ostavim sredi mostu in da gremo snemati. Zdaj pa gremo čez eno rekurino. Ta se pa ni posušila. Ne. In ena mosturina dolga je tle. Se pa posušila ponjer. In je nekaj posebnega je ta mosturina, ne Brele? Ja. Zanimivo. Za videti je. Predelava sladkornega testa. Brele ima pa take svedre, ki svedrajo in dvigujejo gor v stroj. In potem gre direktno v kamione. In na kamionih so že vlakci. Prišli smo v lep živalski vrt. Počiva v opoldanski pripeki. Smo že v parku. Taki gorojček se tudi izlekne, ko je ena krepalina. Zanimiva papiga, bi rekla Breda. Evo, se sem kar ustrašil. Tako rdečkasto perje od spode. Se trebiš, a? No, exactly the same as this guy here. This is an olive python. Okay, this guy here might look a little bit bigger, you'd be in a bit of trouble. This olive python, no chance at all. So what they need to do is they need to sneak up on their prey. Okay, these guys use the long grass and rocky outcrops to camouflage themselves. Okay, so yeah, what we're going to do now is we're going to pass this snake on to this side. Can anybody here swallow a watermelon this big? It's got a bit of a defect. Do we have any? Nah. You knocked them on the head start though. We can't do it. The reason that we Just so can't. don't let him lose Christmas. No, tista je plavala, ostale se pa že sončkajo. Pravo gužvo so naredile na tisti naravni terasi sredi jezera. Ob jezeru je seveda paračji raj. Vse variante jih je. Ja, zdaj, če bom šel po celi, bom pol filma ponucal. Sjevojetništvo Boga Revica, ne? Ali spijo ali jejo, drugega ne delajo. Koala, je velik zdaj dol padel. Tete pravi. Lep, ne? Iz starih časov. Kaj ti ta pušča kožo? Menja kožo. Kokabura. Smejoča kokabura. Lauhin. Tam ima poseben glas tak divji. Pa košoja perje tle, a bolj veliko. Smo najdli zakopanega ježovca noter, pa ga pustimo pri miru. Naj dremlje noter v listju. Je da bo popička. Je tepla žena. Edin je pa zunaj.
Lepa počivajoča kraljica deževnega gozda. Je tako? Mi boš kaj povedala? Daj, povej mi kaj, no. Ne se bat. O, ta je ves v barvah, lega, kako je lep. Še na sliki mi je lepši kot v resnici. Ja, kraljevski. Rožnati kakadu. Evo ga. Lep šopek ima tam. Prav kraljevski je to z njegovo rožnato barvo. Hec mora biti. O, je pa kar skočil, kar en kos. Le na živali. Evo, ali se čohajo in še kaj še čohajo, spijo, potem jejo, pa spet spijo, pa spet jejo. Vmes tudi kakajo. Tako. Izgleda kot navaden travnik, pa je ribnik. Australia and down as far as Broome in northwestern Australia, Southeast Asia, up as far as the coast of India. A little lady down here, her name is Billabong Bell. O, to ne bi sedel. 2 meters in length, and she weighs about, she weighs, bring her over this way. Yeah. It's heading our way. She's 2 meters in length and she weighs about 8 kilos. She's an average size for a female estuarine crocodile. They do get a bit bigger than that. They will go up to 3 meters, but she's about the average size. The big one thing. Right. That's her nest from last year, just over here. It's a pile of soil. When she built it, it was about twice as big as that. Built out of soil and leaves and came down strong. So it's all rotted away now. Right, now the big fellow down here, his name is Snappy Tom. Snappy Tom is 4 meters in length. Zdaj ga pa ne šmegla. And he weighs